Naša današnja tema je prva industrijska revolucija. U okviru ove teme naučit ćete kako je parna mašina u stvari započela moderno doba, zašto su deca u ondašnje vreme, čak zamislite, volela i želela da idu u školu i kako su radnici i na koji način su počeli da se suprotstavljaju svojim poslodavcima zbog uslova života i rada tadašnjeg doba. Čitava ova priča počinje jednim epohalnim otkrićem koje se zove parna mašina. James Watt, koji je otkrio ovu parnu mašinu u 18. veku, je došao na ideju upravo tako što je posmatrao u svojoj kuhinji lonac prepun vode, poklopljen, koji je, naravno, poklopac je od kipuće vode počeo da odskakuje. I to mu je dalo ideju šta u stvari bi on mogao da iskoristi. Shvatio je, naime, da je para ta koja pokreće poklopac u loncu, pa je zato došao na ideju da i on napravi neki sličan mehanizam. Mehanizam u kojem će zagrevati vodu. Voda je ovde u tom, da kažemo, njegovom loncu, gde se potom stvarala para. Ta para je potom prolazila do drugog dela mehanizma i James Watt je shvatio da u stvari para potiskuje klip na dole, pa kada taj klip dođe u negde ovaj ovde položaj, da se potom para razredi u ovom ovde delu, da bi klip onda ponovo se vratio na gore kada je para, znači, izgubila snagu koju je u početku imala. I time se u stvari pravio pokret, da tako kažemo, koji je dovodio do pokretanja bilo kakve mašine. Kad kažemo parna mašina, kad kažemo epohalno otkriće, mislimo da je to univerzalna mašina koja je mogla da se koristi na različite načine. Evo kako je izgledala ta parna mašina Jamesa Watta. Znači, imala je pre svega deo gde se ložila vatra, zagrevala voda, pravila para, pa je zatim ta para prolazila do ovog drugog dela mašine, gde je u tom drugom delu mašine, znači, para naizmenično propuštena sa jedne i sa druge strane ovog klipa, omogućavala da se klip podiže na gore, odnosno na dole. Da bi zatim taj pokret u stvari omogućavao da se pokrene neka vrsta mašine, ovde je u pitanju pumpa. Zahvaljujući parnoj mašini Jamesa Watta promenio se način transportovanja robe. Pa ovde vidimo neku preteču današnje lokomotive, da bi u 19. veku zaista nastala i prava lokomotiva. Pored toga, evo još jedne zanimljive sprave s kraja 19. veka, a to je Morzeova sprava, da kažemo, koja je mogla da poveže i da pošalje poruku na daljinu. Znači, preteča naše današnje komunikacije. I naravno, zahvaljujući Samuelu Morzeu, ova mašina u stvari je bila veoma značajna jer nam je ostavila jednu novu, čak i azbuku za tadašnje vreme. Evo možemo da vidimo kako izgleda ta mašina koju je Samuel Morse stvorio, a zvala se telegraf i služila je dakle za prenos poruka u ondašnje vreme. Mašina je imala dva dela. Deo gde se davala poruka i koja se prenosila, da bi potom žicom povezana mogla da se primi na ovom drugom delu mašine. Zato je korišćena posebna azbuka gde je svako slovo i svaki broj imao određeni znak. Duža crta je označavala u stvari duži pritisak na tipku, a tačka je označavala kraći pritisak na tipku. Najpoznatiji znak Morzeove azbuke je SOS, što znači poziv u pomoć. A vi pokušajte Morzeovom azbukom da napišete svoje ime, na primer, ili poruku svome drugu.
Zahvaljujući industrijskoj revoluciji, gradovi i život u gradovima je počeo bitno da se menja. U 19. veku gradovi su počeli naglo da dobijaju sve veći broj stanovnika, naravno zato što su fabrike otvarane masovno i zato što je broj radnika bio veoma potreban, veliki broj radnika bio potreban. Naravno, zbog toga su gradovi postajali prljava mesta za život u kojima su radili ne samo muškarci i žene, nego čak i deca. Deca radnika, nažalost, najčešće se nisu školovala, iako su to želela, to je bila privilegija vrlo često bogatih. I naravno da su deca tadašnjeg vremena želela da se obrazuju, želela da idu u školu, ali to im nije bilo najčešće omogućeno. Radili su vrlo teške poslove za nekada 3 puta manju nadnicu nego što su je imali odrasli muškarci i žene. Pa upravo zbog toga smrtnost dece je bila velika i recimo ostao je zabeležen podatak da čak od 100 radnika do 25. godine života bi umrlo njih oko 36. Takva je bila statistika tadašnjeg vremena i naravno, živeći u tim nehumanim uslovima, radeći po 12 i više časova dnevno, nemaju penziju, nisu imali bolovanje, nisu imali pravo na odmor. To je naravno radnicima bio u stvari na neki način razlog zbog čega su se pobunili. Tako su počeli protesti radnika koje drugačije zovemo štrajkovima, u kojima su tražili bolje uslove života, bolje uslove rada i naravno veće nadnice, jer nisu znali za plate, nego su najčešće radili dnevno menjajući poslove. Ti štrajkovi su bili u početku vrlo surovi. Štrajkovi su se najčešće završavali gušenjem njihovim, policija ih je hapsila, batinala, na silu terala da nastavljaju dalje da rade, ali neki štrajkovi su dobijali masovne obeležje i naravno zbog toga su ostali i zapamćeni. Evo nekih štrajkova početkom 20. veka, recimo ovo je štrajk iz Masačuseca iz 1912. godine, štrajk tekstilnih radnika, u kojem su oni tražili da njihova nedelja traje 52 časa. Danas ne zaboravimo da radni dan radnika traje negde oko 40 sati, a oni su tražili da njihov dan traje 52 časa i da im se ostatak radnog vremena plati kao prekovremeno radno vreme. Takođe, ostao je zabeležen štrajk žena, šivačica košulja u Manhattanu, u Njujorku današnjem, u kojem u prvim trenucima ovog štrajka koji je trajao 14 nedelja, vlasnici fabrika su žene čak zaključali u fabrici u kojoj su radili. Međutim, kad je štrajk postao masovan i kada su mu se pridružili ostali radnici i prodavci takođe po ulicama Manhattana, to su naravno sami vlasnici bili prinuđeni da pregovaraju. U jednom trenutku ovaj štrajk žena iz 1909. godine koji je brojao u početku nekih 20.000 ljudi, tako se i zvao štrajk 20.000, je na kraju imao čak 40.000 učesnika. I zamislite, posle 14 nedelja batinanja, hapšenja, maltretiranja, vlasnici fabrika su došli na dogovor koji na kraju nisu hteli da potpišu. Tako vidite, korak po korak, radnici su morali da se bore za svoja prava i naravno nastavljaju do dana današnjeg da se bore zahvaljujući organizacijama koje se zovu sindikati. Sindikati su ti koji treba da se bore za radnike, mada nekada sindikati znaju da budu u dogovoru i sa državom.